5, 6, 7, 8. Dance with me in my backyard, boy. Looking super fine in your corduroy. Drive me round the block, we can go in a loop, and we'll turn the vibe up on some good boy band tunes. I feel the fresh air, I can feel your eyes staring. I'm not gonna lie, I get a little bit scared. My heart. 네, 2년 된 것 같은데요? 나도 진짜 오래됐네. 근데 약간 슈퍼스타 이효리 등장한 것 같아. 저번에는 학비랑 자취방 어젠 네 이름으로 적금 분 거 7천만 원 맞나? 그동안 이 아방이 지질이 궁상을 모은 전 재산 서울 가서 살아. 애기 낳아도 잘 살아. 때라. 해주세요.
자, 오늘 청포도가 씨가 없어요. 엄청 좋아요, 청포도. Бисээ замаараа гэрте орж ирэх замаараа жоохон ногоо авсыг. Тэгээд спинач. Өргөс тэмэх. Sweet potato. Тэгээд банан. Тэгээд shrimp гэсэн. Энд тэ хамгийн гол нь амар хямдхан авсан. Би энэ shrimp-ийг бүр 5,000 гаргасан жоод тоо. Биш нэг shrimp 70 юунд нэг туртаа биш л дээ. Гэтэ гой паста хийж идэх юм уу гэж бодоод. Тэгээ солонгосоос 5,000-аар ийм том shrimp лав олдохгүй хаа. Тэгээд энэ spinach-ийг 2,000-аар, өрцөө 5 ширхгийг 1,000-аар. Тэгээ sweet potato 2,000-аар. Тэгээ ийм бас банан ид юм байна. Би ийм банан бас ерөөс өмнө нь авч үзэж байгаагүй. Тэгээд ийм банан 2,500-аар авсан. Одоо хамгийн гол нь эднэрийн хөлтөө нь энийгээ сайхан цэвэрлээд банана ч гэсэн хөлтөөг бол хамгийн гол нь би өдрөө алга идэж чадахгүй болохоор амархан буудчихдээ. Тэгээ сайхан хөлтөөгөө бэлдээ тавьчихна. Өчигдрийнхээ авсан энэ нүунийг shrimp-ээрээ би нөө арилгаа цэвэрлсэн shrimp-ээрээ pesto пастаа хийж идэж байна. Тэгээд одоо манай найз ирж байгаа нь бид хоёр ланча манад хамт идэх гээд тэгээд shrimp pesto пастаа хийж идэх байна. Тэгээд энэ самис нөө хөлдөөцсөн байсан хайлаад жоохон шалбаачлаа. Тэгээд pesto паста л уусаа амар амархан. Самиснуудаа нарийнхан хичээл. Тэгэл тосондоо сармис shrimp хоёроо хураад pesto нэмэл тэгэл паста холиод болоо. Хуулаар хувач тийм үү? Мисаа ихлээд хураад янзи. 결제 중입니다. 카드를 제거하지 마세요. 네, 고맙습니다. 감사합니다.
русский 드라마는 보러 왔어. амар ойлвол драма байлээ. 그러다가 생각을 정리했지. 나를 사랑했지만 내가 상상할 수 없을 정도로 진짜 많네. 와. 뷰를 이용하시나요? 네, 한복이요. 요거 티켓이에요. 펄이 필요하시면 옆에서 챙겨가세요. 여기 사진. Kanye was for now. All lyrics are improvised. Singing time. 와 맛있겠다. 먹자. 천천히 먹어야 돼. 어차피. 아 이거 삼겹살이네. 삼겹살 되잖아. 나 피로 시켜서 나 다 먹고 싶어서. 맛있어. 소리가 이거밖에 안 되면 안 되죠. 다시 한번 잘 지내셨습니까? 여기에 저를 보. Drip, 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 drip on my waist that I kick it, banging on I take this, yeah, take it, yeah. Drip, 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 drip on my waist that I kick it. When we're intimate, my love, don't be intimidated. I only. 와 사람 되게 많네. 할 없어. 근데 여기는 괜찮을걸? 아까 괜찮았었어. 이쪽으로 가자. 제가 벌고 있는 이런 맛보다 더 요즘 너무 바빠. 일하는 사람. 동안 공연을 4번 했어요. 어제 대구 갔다가 대구 영암국가대학교 갔다가 이 슈퍼비도 엄청 유명해. 어디였지? 자리가 달라지긴 하네요. 영암대학교 갔다가 클럽 공연 갔다가 지금 여기 온 거예요. 이 모든 게 24시간 동안 이루어졌어요. 이거 있어서 너무 좋지. 이거 없으면 우리 아는 사람도 있고 모르는 사람도 있어. 기분 좋은 날 오랜만에 뭘까 내가 살아가는
더 크게 더 크. 시원해? 시원해? 편하게 앉아. 主持人不能倒了。你把那个这个副尾巴。 좋았어요 여러분. 왜냐면 진짜 자기가 좋아하는 것을 위해 열정적으로 그런 열정적인 거잖아요, 그쵸? 그냥 고생했다고 말하고 싶었어요. 네. 그리고 여러분 선명하게 남아 있어. 있어요? Let's go. 이제 익숙해지는 것 같아. 자기 때부터 해왔던 상상 마음껏 펼치고는 꿀 같은 단잠. 왼쪽 왼쪽 돗자리 좀 힘을 좀 내볼게요. 준비됐어요? 근데 앉아서 소리가 나올 수가 없어요. 그럼 이해해 주시고. 자, 이쪽 준비됐어? 오케이. 좋았어. 겁나 감동해. 친구됐으니까 너를 너무 사랑해. 제발 소리만 내가 바쁘더라도 네가 원한다면 바로 은퇴할게. Sing for me, boy. 소리를 They might say hi, and I might say hey. You shouldn't worry about what they say, 'cause they got nothing on you, baby. What? And nothing on you, baby. Put your hands like this, come on. What? I get a punch and I be who I am. And I got a lot of girls, listen out, I'm man, check it.